Okay, tu mate he Raspberry Pi lampate mun zo ta than le mo he computer lai thiam nak chon nak chan man deu mi khase ni he Windows ong solo Linux ong solo iOS ong solo Raspbian OS software se Raspberry Pi 3B plus se ka hen USB port po kan internet ri zonga wifi zonga tu cho kan mouse le keyboard kaman la ta connect la chon monitor cha HDMI inte HDMI monitor cha chon mete speaker kaman lai speaker connect lai chon kan power shira lai ni monitor connect lai okay monitor ke mai te kaman ko lai speaker zonga mi se okay he monitor cha kaman lai chon monitor khamai kun pe lai mi chon ama he ko start lai je tin da re to ni city mi ka kan zau na lai okay monitor khamai kun so okay ma di no chon ama he mai kun pe wela e kan ran na lai a hen mai kun pe wela e okay mai kun pe ka hen mi tin darat lai te chon ni Raspbian OS se tiny computer kan tela chemo mai ke to nak to sau pi chanan thai le ya lai mini chen mak tok lo te ka zoom mi si na khan mak khat tu kha chuma la seven sa che tu kha se ka hen VNC viewer bluetooth wifi nga di khan ban siang ma nge hi tu hi cho SSH enable te si ma khan za na ka hen okay ke mi ko lai ni program tampi ka hen he program ke tin lang ma mai kha bin che tu to ma khan lang lai program ke tampi internet ke bin phun chung ko se lo ta chin na ka awi khat nak se cha khan awi no da lai internet ke se lai e ka hen YouTube ke se ko sa lo ma khan la kam bum phun la ma di nu chun mi VNC viewer han je tin da computer dang tin zo la ti mi kha ko lang tar lai chung lai me cheu tuk cha khan alang mi lo lo we lompal te connection ka wifi si cha khan lompal te winor kho de min okay me tu e ko wen vai leo mi hla se me kan ngai to na la ta yai lai mo ka me lai ka han speaker he kun mi la mo okay speaker te he mi te se okay to ya Jungya ko na ke okay speaker te chung is kau camera ma thak ko se mo se ke ni ko bit ni se bit ko se ka ma khase ma khatu ko sa la tu cho mai VNC he mai VNC je tin kan man la ti mi kha kan zo lai ma cha khan terminal window kan lai ma VNC kha tin da kan lai ti mi min da ta lai okay se me he okay kan ya kan ta